Selamat siang menjelang kebahagiaan. Di belakang ada live streaming Asma Production. Temen kelingan bae, sayang wis ana sing duwe, rasa pegel ngentenane, kapan bae no ranggane. Ampun Mama Epino Tala, Bos Semdem, Mama Arga. Sumpah mati demi Tuhan, cintane di bakal hilang, rasa pegel ngentenane, kapan bae no ranggane. Alah, bagi keluarga besar Mimi Sutini, Bapak Albosari, Bangga Wong Gempol ya, Mimi Arja Dewa, Bangga Mas Gul yang punya ayam geprek. Ngapa hati beli demen wong sejen, cintane suci ora bisa sabar ngenteni senajana majikan wadon wis duwe langit kemblenge. Ampun wong demen kelingan bae majikan wadon, sayang wis ana sing duwe, rasa pegel ngentenane. Bos wadon kapan bae no mangan gedang digeret-geret. Khusus kangge ibu tuan rumah, Ibu Olia, Bapak Herman, Bos Semlong, Pino Tala. Ngapa ati li demen wong sejen, cintane suci ra bisa. Sabar ngenteni senajana senok wis duwe lagi, wong demen kelingan bae, sayang wis ana sing duwe, rasa pegel